رمز شاهان کوشانی درج گردیده است. با واسطه این شهرک تجارت به راه مانده میشد. دلیل اساسی این گفته ها کشف زباله یا همون شلک معدنی آهن است. شهرک کوشانی صیاد. تاریخ شهادت می‌دهد که سرزمین تاجیکان یکی از مرکزهای بزرگ تمدن جهانی به شمار رفته. این مردمی فرهنگسالار از زمانهای قدیم دارای تمدن، هنر و رسم و آیین خاص بودند. دلیل واضح این گفته‌ها بازیافت‌های نادر تاریخی است که امروز در هر گوشه دیار به چشم می‌رسند. یکی از چنین یادگاری‌های بی‌نظیر که تمدن جمعیت انسانی را در عصرهای دور تجسم می‌کنند، شهرک باستانی کوشانی صیاد میباشد. یادگاری‌های باستانی بخش شمال و غربی وادی وخش از جمله در ناحیه عبدالرحمن جامی باری نخست سال 1947 از جانب گروهی باستانشناسی با سرداری دانشمند معروف بلینسکی تحقیق و ثبت شده بودند. سال 1959 باستانشناس دیگر زیمل این یادگاری‌ها را دوباره مورد آموزش قرار داده، نمونه‌های از مد نظر بیرون مانده را کشف و در خریطه باستانشناسی ثبت کرد. کارمندان آثارخانه ملی تاجیکستان در دوره تحقیقات علمی سر از سال 2016 در موضع تاریخی کاوش‌های باستانشناسی را انجام می‌دهند. این سال نیز کارهای بزرگ صحرایی و باستانشناسی را در این یادگاری نادر با موفقیت انجام داده و دستاوردهای بزرگ از جمله پیدا نمودن سکه‌ها، خمدان‌ها، کوزه‌چه‌ها، سرسوزن، با استخوان عاج و با یک نقش و نگار زیبا و رمزهای آمیخته با فرهنگ‌های دیگر و غیرها را پیدا کردند. مؤسسه دولتی آثارخانه ملی همچون نهاد علمی تحقیقاتی در آموزش و تحقیق یادگاری‌های قلمرو جمهوری تاجیکستان سهم بارز خود را گذاشته است و در یادگاری صیادقلعه تیم آثارخانه ملی علاقه موسم چهارم باز فعالیت برده ایستادند و بار اول متخصصان حرفه‌ای آثارخانه ملی در یادگاری صیادقلعه سال 2016 کار را آغاز کرده بودند و از نتیجه این تحقیقات ها این آموزش ها 3 کتاب ارزشمند علمی را نیز پیشنهاد هواداران علمی تاریخ نمودند و امروز در موسم این سال در موسم چهارم سال 2026 شروع شد. از 10 ماه ایولی سال روان کاوش‌های باستانشناسی در همین یادگاری که تا 10 اوگوست سال روان ادامه خواهد یافت، یعنی 1 ماه 30 روز در بر میگیرد. و البته متخصصان آثارخانه ملی در هنگام کاوش‌های باستانشناسی حفریات‌ها البته یک قدر موفقیت‌ها، یک قدر بازیافت‌های بسیار نادر تاریخی را پیدا نمودند که امروز در نزد ما ایستاده است. البته بزرگترین یا خود نادرترین شاهکاری که از همین یادگاری صیادقلعه ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان بازیافت شده است، این مهر گیلی است که تخمینا به زمان دولتداری کوشانیان مربوط است و مهر شاهی است. همگی 5 سانتیمتر بلندی دارد، از گلمایه سرخ آماده شده است و خصوصیت از همه جالبش در آن است که در این کتیبه و حرفا دیده می شوند. کتیبه باختری همزمان در اینجا چهره های شاه دیده می شود.
дар ин муҳр ҷой дода шудааст сари гӯсфандони кӯҳӣ ҳамзамон дар ин ҷо ҳаст. яке аз аломатҳои шоҳӣ, яъне сепоя ки дар дасти шоҳ нигоҳ дошта мешуд. ва албатта рамзкушоии ин муҳр, ин ёдгорӣ албатта вақтро мехоҳад то ба тариқи дақиқ муайян карда шавад ки аз шоҳони кушонӣ ба кадом шоҳ ҳамин муҳр тааллуқ дошт. ва як хусусияти зебопарастии ниёгони мо дар он аст ки ба хотире ки ҳамин муҳр ҳама вақт бо соҳибаш бошад, дар пӯсташ махсус сурохӣ аст ки барои овехта гирифта гаштан истифода гарда шуд. ва дар илми таърихнигории Тоҷикистон ва минтақа ин беҳтарин ёдгорӣ, беҳтарин шоҳкорӣ аст ки аз ниёгони мо мерос омада то имрӯз таъкидан мегӯям ки беосеб омада расидааст ва рамзкушоиву бозкушоиву хондани катибаи ҳамин муҳр албатта як саҳифаеро наверо тозаеро дар илми таърихшиносии тоҷик боз хоҳад кард. корҳои бостоншиносӣ ва омӯзиши ҳамаҷонибаи шаҳраки бостонии Сайёд дар замони соҳибистиқлолӣ ва мин баъд бо дастовардҳои назаррас аз ҷониби гурӯҳи ботаҷрибаи кормандони осорхонаи миллии Тоҷикистон таҳти сардории бостоншинос Давлатхоҷа Довудӣ роҳандозӣ гардиданд. баъд аз ин ташаббусҳои нек теппаҳои бостонӣ аз харобшавӣ эмин монда дар 4 мавсим аз соли 2016 то соли 2026 бостоншиносон аз ин шаҳрак ёдгориҳои гаронбаҳоеро кашф карданд. натиҷаҳо ва таҳлилҳои муфассали ин ковишҳо дар китобҳои алоҳидаи ин экспедитсия бо номи шаҳраки кушонии Сайёд бо фарогирии маълумоти муҳими илмӣ ба нашр расиданд ки барои таърихшиносон ва бостоншиносон манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. шаҳраки кушонӣ нои Абдураҳмони Ҷомӣ яке аз ёдгориҳои нодир дар қисмати Водии Вахш маҳсуб меёбад ва таи чанд сол аст ки осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ёдгорӣ ковишҳои бостоншиносӣ гузаронида истодааст. айни замон мо дар шаҳристони шаҳраки Сайёди нои Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорем. чанд сол қабл дар ин ҷо бостоншиносон шодравон устод профессор Давлатхоҷа Довудӣ корҳои бостоншиносиро аз дижи шаҳристон, аз дижи шаҳрак оғоз намуда буданд ва баъдтар роҷеъ ба натиҷаи таҳқиқоти ин шаҳрак аз ҷониби устод Довудӣ ва устод Шарифзода Абдувалӣ ду китобам рӯи чоп омаданд ва имрӯз дар дасти хонандагон ҳастанд ва мардуми шарифи Тоҷикистон ҳалакай роҷеъ ба таърих ва натиҷаи ковишҳои бостоншиносии шаҳраки Сайёд маълумот дорад. яъне китобҳо чоп шуданд ва соли 2021 мо низ ҳамроҳ бо ҳайате ки имрӯз дар ин ҷо кору фаъолият мекунем дар ин ҷо ковишҳои бостоншиносӣ гузарондем ба муддати 3 моҳ ва натиҷаи ковишҳои бостоншиносӣ мо низ дар шакли як китобча рӯи чоп омад ва имрӯз дар китобхонаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ин китоб вуҷуд дорад ва хонандагон аз он истифода мекунанд. тавре мушоҳида мекунем сатҳи ёдгорӣ дар нигоҳи аввал ҳамвор менамояд, аммо дар он теппачаҳои на чандон баланд барҷастаанд ки хокистари таърих ва боқимондаҳои биноҳои қадимиро дар худ нигоҳ медоранд. тибқи маълумоти бостоншиносон қисмати шимолу шарқии шаҳрак дар масоҳати 42 бар 53 метр нисбат ба қисмати ҷанубу ғарбияш баландтар буда бо эҳтимоли зиёд қалъа яъне иқоматгоҳ ва ҷои ҳокимнишин ба ҳисоб мерафтааст. қисмати пасттари он бошад шаҳрак ва маҳалли зисти сокинони оддии ин диёр будааст.
این موضع بوستونی از سه طرف با پستخمی‌ها و جری‌های عمیق احاطه شده خصوصیت مدافعوی داشته است. طبق اطلاع بوستونشناسان این شهرک در سر راه مهم تجارتی قرار گرفته است که قسم شمالی وادی وخش را به یکی از شاخه‌های اساسی راه بزرگ ابریشم می‌پیوست. در برابر تجارت ساکنان اینجا به فعالیت کشاورزی نیز فعالانه مشغول بودند. آنها در زمین‌های آبی و للمه‌ای واقع در دامنه‌کوه‌های شرقی سوی و پرورش غله‌دانگی‌ها، کشتکار و پرورش چاروا مشغول بودند. برای کارکرد غله‌دانگی‌ها و آرد کردن حاصل به دست آورده شده، باشندگان از دلیاسنگ‌های کلان ظرف مانند و خرد دریایی وسیع استفاده می‌بردند. دلیل این بازیافت‌هایی می‌باشند که از این مکان پیدا شدند. خوشبختانه مؤسسه ما یعنی استخوان‌های ملی کاوش‌های باستانشناسی را باز در سال 2026 در این شهرک ادامه داد و ما در دوام یک ماهی که در اینجا فعالیت نموده ایستادیم در دو ساحه کار کردیم و بازیافت‌های جالب را به دست آوردیم. باید گفت که شهرک صیاد نویه عبدالرحمن جامی در یک جای بسیار مساعد واقع گردیده است. اگر ما از نقطه نظر تجارتی گیریم این شهرک به مثل حلقجر و مثل تخت سنگین و دیگر شهرهایی که در وادی وخش و ختلان تا امروز واقع گردیدند یعنی جایگیر شده است در همین راه تجارتی رو از جمله راه ابریشم که محض در همین زمان کوشانیان رشد یافته بود و با واسطه این شهرک تجارت بر راه مانده میشد و نتیجه کاوش‌های باستانشناسی ما اون آثاری که از این شهرک به دست آمد خود از آن گواهی میدهد که این با شهرهای گرد و اطراف وادی سرخندریا با دیگر قسمت‌های اطراف مناسبت‌های سودایی داشته است و حتی بازیافت‌های در اینجا پیدا گردیدند که از قسمت‌های یونان و هندوستان و اینجا آمده رسیدند. دیگر یعنی موقع جغرافی شهرک صیاد از اون یعنی اهمیت دیگری موقع جغرافی هم از اون عبارت است که این شهرک در جای بلند جایگیر شده است و یک چراگاه خیلی پهناور را دارد. ما سال 2021 به خاطر اونه که باید معلوم کنیم که چقدر چراگاه چقدر یعنی تل و تپه هایی که برای چرانیدن چاروا استفاده میشد یعنی کوشانیان یعنی باشندگان شهرک استفاده نمودند به اینجا سفر نمودیم با این تل و تپه ها و امروز ما پیش از آنه که یعنی باز همین گپای خودمون با تقویت دهیم امروز نیز به همین چند گوشه و کنار این شهرک ما یک سفر جستجوی ادامه دادیم و معلوم گردید که در زمان کوشانیان در اینجا چارواداری خیلی رشد نموده است به آن خاطر که تل و تپه ها بسیار سیرحلف هستند و حتی تحقیقات ثابت ساخته است که زمان کوشانیان این دره که از اطراف همین شهرک میگذرد شاید سیراب بوده است و همین تل و تپه هایی که در گرد اطراف هستند این تل و تپه ها ممکن در زمان کوشانیان در فصل های گرما نیز اینها سرسبز بودند و همیشه در اینجا آنها چاروای خود را یعنی در اینجا آنها برده میچرانیدند. از شهرک صیاد استخوانپاره های زیاد پیدا گردیدند از جمله استخوان مال میده چاروای کلان شاخدار از آن گواهی میدهد که چارواداری خیلی رشد نموده است.
طبق اطلاع بوستانشناسان در بخش تأمینات روزگار و فعالیت خوجگیداری، ماهیداری و هنرمندی در این مکان نقش مهم داشته است. باشندگان شهرک برای آماده کردن خوراک و نگهداری محصولات از ظرف‌های گوناگون سفالی، کوزه‌ها و خم‌های بزرگ غله نگهداری استفاده می‌بردند. инчунин дар баробари кишоварзӣ намудҳои гуногуни ҳунармандӣ аз ҷумла кулолгарӣ, гачкорӣ дар рӯи девор ва сангтарошӣ дар сатҳи баланд рушд ёфта будааст, ки ин аз истеъдоди баланд ва зиндагии шоистаи сокинони ин ҷо гувоҳӣ медиҳад. дар баробари ин дар бошандагони шаҳраки Сайёд ба моҳидорӣ низ онҳо шуғле доштанд. аз худи шаҳрак дар суфасоҳили дарёи Вахш воқеъ гардидааст ва аз ҳамин дарёи Вахш хеле васеъ истифода мебурд ва бозёфтҳое ки ба даст омаданд аз он гавоҳӣ медиҳанд, ки бошандагони шаҳрак албатта моҳидорӣ мекарданд, аз кӯлу ҳавзҳои гирду атроф онҳо хуб истифода мебурданд. бояд гуфт, ки яъне дар шаҳрак ҳунармандӣ низ хеле рушд ёфта буд. бисёр бозёфтҳое аз ин ҷо пайдо гардиданд, ки ин бозёфтҳо ҳам дар дохили шаҳрак ва ҳам берун аз он, яъне онҳо ихтироъ шуданд, аз ҷумла ашёҳое ки барои ҳунармандӣ, барои чорбодорӣ, барои заргарӣ, барои ҳоҳангарӣ, барои дигар корҳо истифода мешуданд, ҳам яъне истеҳсоли маҳаллӣ ва ҳам аз хориҷа, яъне ба ҳамин ҷо ворид гардида буданд. бино ба зикри бостоншиносон, муомилоти пулӣ дар шаҳраки Сайёд дар асоси сиккаҳои дар давоми 4 мавсими ковиш ёфтшуда гувоҳи он аст, ки қисми зиёди онҳо ба давраҳои кушониён ва шояд ба давраҳои пеш аз кушонӣ тааллуқ дошта бошанд. дар байни онҳо тангаҳои нуқрагин, тетрадрахмаи мисӣ пайравони Ҳелиокл ва сиккаҳои нодири шоҳи Ҳерай мавҷуданд. муҳим будани ин бозёфтҳо дар он аст, ки муомилоти пулӣ дар ин ҷо марҳила ба марҳила афзоиш ёфта, дар замони ҳукмронии шоҳони гуногун ба авҷи тараққиёти худ расидааст. ёдгории Сайёд ягона ёдгорӣ дар минтақа аст, ки сирф ба замони кушониён тааллуқ дорад. яъне дар 4 мавсими ковишҳои мутахассисони осорхонаи миллии дастгоҳи иҷрои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардид, яъне қабатҳои фарҳангӣ ё қабатҳои маданӣ ҳамин ёдгорӣ муайян шуд, ки ин ёдгорӣ сирф ба замони кушониён тааллуқ дорад. яъне аз замони аввалин шоҳи кушонии Ҳерай зиндагӣ дар ин ҷо оғоз шудааст ва дар замони Канишка зиндагӣ дар ин ҷо бо сабабҳои гуногун ва ба сабабҳое ки то ҳол номаълум, яъне зиндагӣ дар ин ҷо қатъ шудааст ва далели ягонаи қатъ шудани зиндагӣ дар ёдгории Сайёд аз сиккаҳо баръало намоён аст. яъне сиккаҳои қадимтарине ки дар ин ёдгор ёфт мешаванд, сиккаҳои пайравонаи ду шоҳи юнонибохтарӣ Евкратит ва Ҳелиокл ва инчунин оболҳо ва тетрадрахмаҳои Ҳерай, аввалин шоҳи кушонӣ мебошанд. яъне бадтарин, яъне охирин сиккаҳое ки аз ин ҷо ёфт мешаванд, ин сиккаҳои Канишка аст. яъне пас аз шоҳ Канишка дигар сиккаҳо дар ин ҷо ёфт намешаванд. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ин ҷо пас аз яъне ҳукмронии Канишка зиндагӣ бо сабабҳои номаълум қатъ шудааст ва дар натиҷаи ковишҳои 4 мавсима, яъне ду омил метавонад, ки боиси қатъ шудани зиндагӣ дар ин ёдгорӣ шуда бошад. як омил ин сӯхтор мебошад ва дигар омил ин беобӣ, яъне камобӣ. ва дар 4 мавсим, яъне ки мо ковиш кардем дар қабатҳои фарҳангии ёдгорӣ, қабати сӯхтагӣ, яъне боми сӯхта чапа шуда мо кашф кардем ва ин метавонад яке аз омилҳое бошад, ки зиндагӣ дар ин ҷо қатъ шудааст.
дар ҷараёни ҳафриёти бостоншиносӣ дар шаҳрак сохтмонҳо ва иншооти гуногуни дохили хонагӣ аз ҷумла ҳуҷраҳои истиқоматӣ ва дуконҳои ҳунармандӣ кушода шуданд ки аз онҳо бозёфтҳои гаронбаҳои зиёде ба даст омаданд. пайдо шудани сиккаҳои таърихи шоҳи Ҳерай дар ин ёдгорӣ нишонаи зиндагии пурҷӯшу хуруши мардум ва далели муҳиме мебошад ки барои робитаи зичи тиҷоративу фарҳангии сокинонро бо суннатҳои замони кушонӣ ва пеш аз он бозтоб медиҳад. имсол мо ду ҳафриёт, яъне гуфтем ҳафриёти рақами 19 ва ҳафриёти рақами 20 ва дар ҳафриёти рақами 19 яъне мо як устохона кашф кардем, ҷое ки ҷои устохона мебошад, яъне хонаҳои истиқоматӣ нест дар он ҷо, ки аслан аз сангдевор эъмор гардиданд ва дар он ҷо як кураи шояд сафолпазӣ ва ё шояд кураи маъдангудозӣ бошад. Инчунин соли 2021 низ дар ҳамин ҷо ковишҳои бостоншиносӣ гузаронда шуда буд ки як ганҷинаи калонтарин ки дар рафти ковишҳои бостоншиносии мутахассисони осорхонаи миллӣ ба даст омаданд кашф шуда буд ки аз 24 сикка иборат буд ва имсол низ шояд идомаи, яъне дар ҳамун ҳуҷраи паҳлӯ ба паҳлӯи он ганҷина мо як ганҷинаи дигареро имсол кашф кардем ки аз 12 сикка иборат аст. яъне ин метавонад ки идомаи анам ганҷинаи соли 2021 бошад ва ёфтани сиккаҳои зиёд ва инчунин дар алоҳидагӣ дар шакли ганҷина ин аз рушди тиҷорат, аз рушди тиҷорати мардуми маҳал дарак медиҳад ва ногуфта намонад ки яке аз сиккаҳои нодиртарин сиккаи Ҳерай ки соли 2016 аз ҷониби мутахассисони осорхонаи миллӣ маҳз дар ёдгории Сайёдхала кашф гардидааст. яъне бояд гуфт ки Ҳерай ин аввалин шоҳи кушониён аст. аммо дар байни олимон, яъне олимони хориҷӣ баҳсҳо хеле зиёданд. онҳо яъне ҳадс мезананд ки давлатдории кушониён аз Куҷула Катвиз оғоз меёбад ва сиккаҳои Ҳерайро пурра ба Куҷула Катвиз рабт медиҳанд. аммо бозёфт шудани шумораи зиёди сиккаҳои оболҳо ва тетадрахмои Ҳерай ин аз он шаҳодат медиҳад ки яъне пеш аз Куҷула Катвиз мо як шоҳи дигар низ доштем ба номи Ҳерай ва бозёфти ҳар як сиккаи Ҳерай ки мо кашф мекунем ин як саҳифаи наверо дар таърихи давлатдории кушониён ба мо равшан месозад. зимни ковишҳо дар қисмҳои гуногуни қалъа ва шаҳраки Сайёд осори бемории қабат ба қабат ва бозёфтҳои меъмории дуқабата ошкор карда шуданд. деворҳои мустаҳкам аз хишту похса ва таъкурсиҳои санги шаҳодат медиҳанд ки биноҳои ин шаҳрак дар давраҳои гуногуни таърихӣ бо маҳорати баланди меъморӣ сохта шуда бо гузашти замон тағйироти сохтмонӣ ва давраҳои нави ободониро паси сар карданд. ҳафриёте ки мо дар ин ҷо ҳузур дорем бо андозаи 8 дар 8 канда шудааст ки 64 метри мураббаъро дар бар мегирад. дар пайи ковишҳои анҷомшуда дар ин маҳал мо муваффақ ба кашфи осори меъморӣ шудаем ки асосан аз сангҳо иборатанд. ин осори меъморӣ марбут ба ду давраи таърихӣ ва ду давраи сохтмонӣ аст. зеро дар байни қабатҳои фарҳангӣ фосилае ҳаст ки деворҳоро аз ҳам ҷудо мекунад ва ҷудо аз деворҳо мо муваффақ ба кашфи як созаи бисёр ҷолибу қадимие шудаем ки дар ибтидои ковиш мо бар ин гумон будем ки мо муваффақ ба кашфи як хумдони сафолпазӣ шудаем. аммо таҳқиқот ва ковишҳои баъдӣ нишон дод ки ин на як хумдони сафолпазӣ балки як
کوره معدنگدازی است که این باری اول است در این یادگاری کشف می‌گردد و کشف کوره معدنگدازی بسیار برای ما یک معلومات علمی ارزشمند می‌دهد، زیرا ما می‌توانیم با استناد و با دلیل و قاطعیت بگیم که مردمان این محل جدا از دیگر مشغولیت‌ها و کارهای هنرمندی حتی مشغول به ذوب معدن و کارکرد فلزات باشند. دلیل اساسی این گفته ها کشف زباله یا همون شلک معدنی آهن است که ما در جریان کوبش از داخل همین کوره کشف کرده ایم و این کوره بسیار ساختار جالب داره، زیرا اساساً کوره های معدنگدازی از دو بخش عبارتند. بخش اساسی جایی هست که هم معدن فلزات و هم آتش قرار میگیره و بخش دومی جایی هست که او با گل بسیار قوی پوشیده شده است و سوراخی ها یا همون هوارسان ها دارند که باید برای فروزان شدن آتش و حرارت بلند بردن هواکش ها به او نفس وارد کنه و ما چون این هواکش ها در اینجا کشف کرده ایم که حتی حرارت زیاد گل همون را پخته تبدیل به سفال کرده است و جالب در آن است که ما حتی پاره های سرپوش که درباره کوره آتش گذاشته میشد پیدا کرده ایم که آنها بسیار از یک گل مخصوص و سنگریزه ها ساخته شده است، زیرا سنگ در حرارت زود گرم می شود و گرمی را بیشتر به خود نگه می دارد که این جریان ذوب شدن معدن فلزات را آسانتر می کند. машғулиятҳои асосии бошандагони ин ёдгории бостонӣ ба ҳунарҳои маҳаллӣ аз ҷумла оҳангарӣ, кӯлолгарӣ, бофандагӣ такя мекарданд. дар рафти ковишҳо дар баробари зарфҳои гуногуни сафолӣ, хумчаҳои дастадор ва поядор, инчунин асбобҳои рӯзгор пайдо шуданд, ки гувоҳи равшани рушди ҳунарҳои оҳангарӣ ва истеҳсоли маснуоти филизӣ дар байни устоҳои ин макон будааст. نتیجه های این حفریات به ما امکان می‌دهد که درباره هنرمندی و مشغولیت باشندگان این شهرک با یک دید وسیع تحلیل کنیم و بسنجیم و ببینیم که نه فقط تمام ابزار و آلات فلزی از دیگر محل ها در اینجا وارد میشد، حتی ساکنان این محل خودشان نیز با کارکرد فلزات و استحصال ابزار و آلات آهنی مشغول بودن و بعضی از نیازهای خود را برآورده میکردند. نتیجه های کاوش امساله و سالهای قبلی که انجام شده است نشان میدهد در شهرک بوستانی صیاد ساکنان مشغول هنرهای گوناگون بودند، زیرا ما بسیار شواهد در دست داریم که این گفته ها را تصدیق میکند. مثلا ما نمونه های از آهک به اندازه زیاد پیدا کرده ایم. این دلالت از آن می‌دهد که حتی خمدانه های آهک پزی نیز موجود بوده است و استفاده آهک در تنه دیوارها، در زیر فرشها، حتی تنه خمها و در بعضی موردها ظرف‌های شکسته نیز با گچ و آهک ترمیم شدند که نمونه هاش ما کشف کرده ایم. این نشان از اون می‌دهد که مردم با هنری آهک پزی و استفاده آهک و گچ خیلی آشنا بودند. در پهلوی این هنری معدنگدازی و آهنگری نیز یکی از مشغولیت‌های اساسی ساکنان این محل است که ما نمونه‌های میخ‌های آهنی، کارد، پیکان
و دیگر ابزار آهنی را کشف کرده ایم. هنر سفالگری نیز یکی از هنرهای هست که باشندگان این محل به طور وسیع استفاده می‌کردند و نمونه‌های کلالگری در اینجا به اندازه زیاد پیدا شده است که ظرف‌های گوناگون در بر می‌گیرند. در سمت آموزش هنری بافندگی در شهرک کوشانی سیاد، کشف دوک‌های رساندگی با صنعت بلند با از سنگ‌های مرمری خیلی زیبا و با صفت، اینچنین دوک‌های گچی و گیلی پخته همراه با طرز و سنگ‌های سفته و هموار و بارگیرهای گیلی اهرام شکل و گرد اهمیت بزرگ دارد. این دوک‌ها که در مابینشان سوراخ دارند و با مهارت خاص ساخته شده‌اند، در بین زنان محلی برای تاب دادن نخ و رسیدن متاع وسیع استفاده می‌شدند. پهن شدن آنها از فرهنگ یگانه مادی باختر شمال و شرقی در زمان کوشانیان شهادت می‌دهد. بازیافته باستانی شهادت از آن می‌دهد که یادگاری مذکور از رشد هنر بافندگی درک می‌دهد. هنر بافندگی در این منطقه خیلی رشد نموده بود. از این موضوع بسیار آلات‌های با مانند دوک‌های بافندگی، بارسنگ‌های گوناگون که شهادت از پیشرفت و رشد هنر بافندگی در این موضوع شهادت می‌دهد. از این یادگاری ما بسیار دوک‌های گوناگون پیدا کردیم با مانند دوک‌های گیلی، دوک‌های گچی و بارسنگ‌های خرد و بزرگ دریافت کردید. اکثر دوک‌ها از مرمر ساخته می‌شدند که این هم سخت است و هم صفت خوب برای آماده کردن این رشته‌ها داشتند. طبق نوشته‌های عالمان و باستانشناسان باشندگان این یادگاری تاریخی در ساحه‌های کشاورزی، بیناکاری، کلالگری، آهنگری، زرگری، بافندگی و سنگتراشی با پیشروی‌های نظررس رسیده بودند. مردم این دیار در روزگار خود بیشتر از ظرف‌های سفالی استفاده می‌بردند و نمونه‌های فراوان آنها امروز در آثارخانه ملی محفوظند. باستانشناسان بر این نظرند که باستان شهرک سیاد یادگاری پرغناوت بوده، در قعر آن سیر و اسرار زیادی تاریخی نهان است و کشف پورای آن صفحه‌های نوی را در تاریخ قدیم ملت تاجیک باز خواهد کرد. در قطار بازیافت‌های معماری و سکه‌شناسی باستانشناسان آثارخانه ملی بازیافت‌های نادر دیگری را نیز کشف کردند که به فاند طلایی آثارخانه وارد کرده شدند. با این قطار هیکلچه‌های گیلی پخته جانوران، آویزه گوشواره‌های طلایی، دستبند و انگشترین‌های برنجی، مهره‌های عقیق و شیشگی، سنگولچه برنجی، سگک تسمه و پلتچراغ‌های سفالی داخل می‌شوند که هر یکی آنها جنبه‌های گوناگون حیات، فرهنگ و آیین ساکنان شهرک کوشانی سیاد را روشن می‌کنند. بازیافت‌های امساله باستانشناسان کاردان پرتجربه آثارخانه ملی از تمدن بزرگ و قدیمی بودن ملت تاجیک را بار دیگر به جهانیان ثابت می‌سازند. بازیافت نادری که از همین جا پیدا شده است، این هست یک مواد یا خود یک هیکلچه مجسمه که از عاج از استخوان فیل آماده شده است. در آن یک تصویر دیده می شود که در دستش بازی یا خود شاهین شکاری دارد و به طور دستی آماده شده است. یعنی این شهادت می دهد
аз омезиши ду фарҳанги юнониву фарҳанги шарқие ки дар таърих бо номи эллинизм, яъне омезиши ду фарҳанг маълум машҳур аст. ҳамзамон ақидаҳое ҳастанд ки шояд ин бозёфт аз тавассути роҳи абрешим аз дигар кишварҳои аврупо ба ин ҷо ворид шуда бошад. Аммо бо ҳар сурат омӯзишу таҳқиқу рамзкушоии ин ёдгорӣ низ идома хоҳад ёфт ва ба таври дақиқ муайян карда хоҳад шуд. Муҳим аст ки беосеб аз ҳамин ёдгории Саёдхалқа чунин ёдгорӣ пайдо шудааст, чунин бозиёфт пайдо шуд ки аз рушди тиҷорат, аз рушди ҳунармандии ниёгони мо, ҷадди мо гувоҳӣ медиҳанд. Ва чун дар бораи ҳунари зебопарастӣ, яке аз ҳунарҳои шаклҳои зебопарастии мардумони мо ҳастанд. Ин барои чӣ истифода мешуд корбурди он? Ин аслан сар сӯзан аст ки дар ковишҳои мо пайдо шуда, онҳо аз металл буданд, аз фулус буданд, ба шакли устухонӣ маротибаи аввал аст ки бо чунин як назокату нафосат кати ороста шудааст. Ва чун дар бораи ҳисси зебопарастӣ гуфтем, як бозёфти дигарам дар ҳамин ёдгорӣ пайдо шудааст бо номи намакдон ки аз гил омода шудааст. Шаклаш пурра аст, яъне махсус ҷо аст барои андохтани намак дар дохили зарф ва махсус аст ҷое ки барое ки пошидани он. Бубинед ки чӣ қадар як бо диққат корбурди ҳамин ашёя дар ҳамон замони худаш аз ҷониби ниёгони мо фикр карда шудааст, андеша карда шудааст ва тариқи миниатюрӣ сохта шудааст. Ва чунин намунаҳое ки имрӯз мо дар бозорҳо мебинем, аллакай ҳамин намуди ҳунарро 2000 сол пеш ниёгони мо аллакай доштанд. Дар зиндагию рӯзгори худ истифода мекарданд. Шояд барои тиҷорат ҳам мавриди корбарӣ қарор дошта бошад. ёдгории шаҳраки кушонии Саёд на танҳо як ёдгории таърихӣ, балки порчае аз гӯшаи диёр аст ки дар он нақши достони пурэҷозу мӯъҷизаофари ниёгонамон ва рӯзгори пурфайзи онҳоро қисса мекунад. ҳар як ковиш ва ҳар як бозёфт дар ин ёдгории бостонӣ мояи ифтихори мо буда исбот мекунад ки сарзамини тоҷикон аз азал гаҳвораи фарҳанг ва илму ҳунар будааст. корҳои бостоншиносони осорхонаи миллии Тоҷикистон дар мавсими чорум фаъолияти пурсамар нишон дода, дар шаҳраки бостонии кушонии Саёд ба дастовардҳои беназир ва бозёфтҳои нодири илмие даст ёфтанд ки саҳифаи наверо дар омӯзиши таърихи кӯҳани тоҷикон боз хоҳад кард. дар маҷмӯъ натиҷаи ковишҳои имсолаи ин гурӯҳи бостоншиносон собит мекунад ки шаҳраки кушонии Саёд яке аз марказҳои муҳими тамаддун, ҳунармандӣ ва муносибатҳои тиҷоратию фарҳангии водии Вахш дар асрҳои қадим ба ҳисоб рафта, омӯзиши ҳамаҷонибаи он барои илми таърих аҳамияти бузург дорад. шаҳраки кушонии Саёд